Wo bist du? Tulkui. Was? Çi? Sag mir, wo du bist. Benjamin Tulkui. Ich bin in der Schule. أصل دبستاني ما. Wohin gehst du? Debichakı. Ich gehe in die Schule. Es دچم دبستاني. Was wirst du am Wochenende machen? Du داوية هفتية تشبكة. Was hast du mich gefragt? Da چیزی من پرسی؟ Ich habe dich gefragt, was du am Wochenende machen wirst. من جت پرسی گوتوی داوية هفتية تشبكة. Ich weiß es noch nicht. Es hin نزانم. Ich fahre mit meiner Familie in die Berge. Es بمال باتا خوره دچم چیه. Warum bist du nach Deutschland gekommen? چما تو هاتی آلمانیای. Ich bin nach Deutschland gekommen, weil ich hier eine Arbeit gefunden habe. Es هاتم ألمانياي جبركو من لفر كار ديت. Warum bist du glücklich? چما تو کیف خوشی؟ Sorry, ich habe nicht richtig zugehört. Was hast du mich gefragt? ببوره من باش گه ندا. دا چیزی من پرسی؟ Ich wollte wissen, warum du glücklich bist. من دخست بزنم تو چما کیف خوشی. Ich bin glücklich, weil ich die Deutschprüfung bestanden habe. Es gefroschem جبركو من دا أزمونة ألماني دا در باسكر. Warum bist du traurig? Du chima gini? Ich bin traurig, weil es seit Tagen regnet. Es خمگینم جبركو بروجان باران باره.